Ah, monsieur. Oui. Et oui, toi? Je m'appelle Digijara Bosco, papa digital. Et c'est Valentin bivuga? C'est Valentin bivuga gukunda Imana no gukunda mugenzi wawe nawe nkuko wikunda. Ah, harimo iki? Aka gacupa nakajike. Uri kunywa jike? Non, le contenu n'est pas le contenant. rero nari nabyihoreye hari ahantu habiri nta kibazo no kugabanyira ari uzibanda muri bibiri icyo nyiguhere. Bien, reka turebe rero hari gukorwa iki hagati aho. Aho rero irabirangira. Louis, dufasha noneho turebe ukuntu twisetinga mu buryo buri. Turebe ukuntu tuyubaka gusa neza. Aho ngaho waneza kuri telefone. mwayifashe se? Bon, urumva ikigiye kuba nuko yibyibushye introduction yayo. Hatungi naze turebe. Ahubwo hagati aho mu gihe tudasena twakiriye turatuvuga iki? Nyine nanjye ntacyo. Iyo ni buriye. Bon, ntacyo zose zirasa. C'est vrai. Tutangiye turimo gupanga wenda nk'akantu ko kuvuga ngo after party. Bamwe bajya impaka bavuga bati turajya kwa piga nzenze. Abandi Nambe. Reka twubaka ama position rero abajya ku ruhande rwo kujya kwa piga nzenze bawe bari kuri position imwe abavuga ko turi buzana icyokezo tukajya bari ku rundi ruhande. Umuntu aricaga koteza 2020 ariko ibirori byabo ugasanga ari 3 cyangwa ari igihumbi. Aka kantu kagiyemo kotezasiyo kugira ngo urusheho kugenda neza. Siko bimeze? Amafaranga agiye werezwa kuri momo bamwe batanze ari n'abataratanga. Nk'uyu muniga kaza gakoteza 3000 ariko bajya mu kabari akanywa mitsinge ebyiri. Urumva yanywa mitsinge ebyiri akaba kubitiye mu igunira wa muntu watanze iki? Watanze bitatu uri bumwe fanta. Imaka zaheraho. Abataratanga bamenye yuko ubikiriye. ibindi abandi bintu baba bateguye akabitegura ari bigiye kwa Bigize hepfo gato cyangwa nushaka kugumaho twabereyeho ushobora gusanga urumva we wahagarika Senkura ko yatubujije kumva. Dimba wese wajyaga Niba wararikatira se. Katire ongera. Bebere kuri kugonga izo mboga. Dimba Tuganwa n'iki? Ngiye kuyikora gutingi. Ukuvuga ikintu kiriho cyo nuko umugore washatse nyine unakuriwe ibyo bintu utanabizi yahojeje umugabo we ku nkeke. Rero turumvikana azamukorera iki sevarate. Dutangira rero twebwe hari bandi. Hari abantu bari hanze barimo kunywa turagendana nta nubwo bari hanze. Wowe ni wowe musa urahamagara nyir'urugo kugira ngo agezeho abantu ijambo. Mwakoze kuba mwaje hano kuri uyu munsi mwiza mukuru nta sevarate nshaka. Urabanza uzana umugati wawe na buji n'ikibiriti. Ubifashisha abantu babwira uti mfasha. Ukaba uri kwitegereza noneho ukuremo umugati wawe hariya bacane buje ariko urumva ko utazi ijomba muki muri gata. Two mutaririmba Valentine se sinzi nibigira indirimbo. Ni Happy Valentine Day Hatungi family cyangwa de Dacienne family kuko niwe twagize gute muri kumva? Muri kumva man?
turaririmba Happy Valentine's Day to the Gratien family ko niwe wabishegeye. Mbese ugiye niba uzanye slow down ndagira umuntu ugwa Christine ari ajanuteo wene nako mufikiye murabutego Nese waza muri Valentine's Day yo kwa Hatungi nawe ufite yawe iri gupfa. Musa imbere Ngero mama garene nako nakasi tumukana gacupa utagiye kuzinywera sapoke ndari gusoza kuko mato Musa aho muntu nakabaho karimo katuzanire bagara ngo bamanukane intebe yateramo na hano inyuma y'abangabo ubwo ari muremure nta kibazo kandi wazizanye ntayiba Ndirimbe cyane musoza. kandi twavuze yuko ari bakicizane nuko izamara n'iminsi mu gihe nyine gato bayirya umunsi umwe muhagarare hari inyuma ababwira ngo muzamure mukaza gutyo gusa Sawa nyaruka. Nyaruka. Suza abana. Ngoye ngo kabyeretse. Nawise. Suza abana. igihe gukora Gaseka. Komeza. Kandi ukanyamagara. ntukurura gato None bicare ho. akanyoye Musubire inyuma gato Mugarure inyuma. Sawa reka tukore. Seke. Wabonye nimba tibye fanta agasonga kayigotomereka muca mu mazuru. Bari kumutereza semi. Mana gito mana. Icyo cyagushobora. agiye kugogo ryo gicucu Kwiruka rero ntibiva mu ntambwe. bivuze ko kwiruka biri ukwabyo. Harimo amakenda ngaye muri No gutera intambwe n'ibintu bibiri bitandukanye. Ni ukugenda no Harimo ntabwo avuga ngo gutera intambwe nyinshi wiruka. Ntabwo ibyo bibaho. Nta ntambwe ziba mu kwiruka. Kwiruka ni kwiruka. nanjye reka mbabaze. Nanjye reka mbabaze. waguka gutya. Ubu nimo gutera intambwe. Ibyo ntabwo bita intambwe ni Wihuta. Yishi noneho bikaza Mba nanjye mbabaze. ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri ute hose. Icyo sinagikurikiye nanjye mbabaza kandi bijyanirana. Ikibazo cya kabiri. Inzu ifite ibyumba 100. Irimo amacyenda ngahe? Oya irimo nyine ibyumba nyine harimo amacyenda ngahe muri ibyo byumba 100 harimo amacyenda ngahe Amacyenda. wenda nk'uko wavuga ngo icyumba kimwe kugeza ku icyenda ni kimwe 19 20 29 3 harimo amacyenda ngahe Nabiriye. Ese ko wakopeje.
Oya, ntacyo nabivuze. Iyi nzu ifite ibyumba 100. Ubwo muri iyo mibare kugira ngo bigere ku 100 harimo amacyenda. Ni imibare ngaherwa n'9 irimo. Oya yabera kuri rimwe. Ugere ku 100 harimo amacyenda ngahe kugira ngo byuzuye 10 haba harimo rimwe. Ni gutya ashaka kubibara. Ni gutya ashaka kubibara. Oya. Hano harimo. Niba ugeze ku kinyacumi. Uretse mwere. Harimo nuza. Niba ugeze ku 19. Umva gaso. Reka ndikubari. Bitatu 19. Harimo amacyenda 11. 29. Ibyo si ibintu bigize. Harimo amacyenda 11. Ni ibintu bikomeye koko. 40 ni 11 ni 9 bibariza akabazo ka Roshika bo batatu. 89 amacyenda 11 na amacyenda 11 nangahe ayo macyenda 11 se ho Ninde wundi ukiba na amacyenda 11 umva na amacyenda 11 hari 9 ribanze hagati y'icumi noneho ukomeza ubare kuri none ubwo sirimwe tubonye 19 kabiri 29 39 49 59 56 karindwi 7 8 9 inshuro ebyiri. Oya nyine umva ukuntu ese 9 ni inshuro nyine bibaye 11 bibaye 11 nyine ni 9 19 29 3 9 4 9 5 9 6 9 7 8 9 iyo ugeze aha uhita utangira 9 rimwe 9 kabiri mpaka kuri 9 9. None se iyo birumvikanye 90 yavuze imibare 9 rimwe se yavuze 9 zingahe zirimo hagati y'ijana na rimwe si byose hagati y'ijana na rimwe We love you so much. On vous aime trop. Tubagaranyo. Nalingi yo nyoso.